go ya go tšea badudi ba motsana o sebaka se se telele go lebala ka tiragalo ya sehlogo ya go garosha matswalo batša sehlabelo polaong ye ke bana ba bane e le go letsasiwe wa mengwaga e lesometee, inganati wa mengwaga e senyane, o thalive wa mengwaga e mehlano le elihle wa mengwaga e mebedi. Motse ka moka o eme ka dinao morago ga tiragalo ye ya sehlogo. Kunzima ukuyibeka kuba ezimbalini. O re a go bonolo go bolela ka taba ye, o re ge e sale ke la mathomothomo taba ye e direga motseng wa gabo. Sayibona. Le ka morago ga go dira mašula a o hlaloswa ke balapa bjalo ka motho yo a lokilego. O re ke motho yo a lokilego a na le lerato, o re be a sa dumela gore ka le leng la matšatši a ka dira selo sa go swana le se. O re ditlogolo tša gagwe e be le yona mpho yeo a bego a e rata, o re be a dumela gore ka le leng la matšatši ba tla ba mmoloka e fela ba hlokofetše. Ba sekolo seo bana ba bego ba tsena go sona le bona ba sa tšhogile go ya go swara tirelo ya segopotšo sekolong se ka labobedi. Academically, these learners, if you talk about a Smile family in this area, in this school of mine, they are the people that are gifted. They are academically giants. I can just put it like that. I know that socially they are dwarfs. They are not people who are that much hyper in social issues. Tirelo ya poloko e tla swara ka la 16 kgweding ye.